makowa owamle owame ebela makowa owamwe owame ebela makowa owamle owame ebela makowa owamwe owame akowa onye lebere chiya onye be mana chiya akowe bi wa o elo awaya oye liguru ke aya praje manu niro e kabede ni o niri jukunna oye ye mega lelo wa chiya jukunna aja odu ike ka odu lelo wa chikela ni o ebe la makowa wa mle wa ko wariye ebele makowa o wame onyo aya para la kinkana ogale babara yode o age pa anagi golu gale babara yode o age para la no kijini gale babara yode o aga ko kara ke bagio gale babara yode o age we anagi jojo gale babara yode ebele makowa o wamle ebele makowa o wame aku ebi o wa yo lulu le mara yo ma oye lulu ebe beru go bere no wa keji bebe la go kwa ya o ya ya wo tinelo wa na mara ego wa o balaka alo bete lo wo o ti bandu wa bere ja on ko shari le lo ebe la makowa wamle wame ebe la makowa wame ebe la makowa wamle wame ebe la makowa wame Brothers International. We are from Owerri, ECS, and also belongs to Delta West African Company. We pray to our Almighty God to give us long life and prosperity. Go. One. Ebela makowa wamle wame ebela makowa wame ono waya para la kinkana agane babara onewe o age para gudume agane babara onewe o age para la bere agane babara onewe ono waya meji na bori o agane babara onewe waya mejire chirile agane babara onewe ono waya newe ala golu agane babara onewe ebela makowa wamle wame ebela makowa wame